Impela vekele ngehlangothini lezemidlalo siyiSouth Africa sinemidlalo emibili emkhulu eqhakatheke kakhulu. Wokuthoma unamhlanje ngehour lesithandathu lapha kudlalwa khona ama World Cup qualifiers iBafana Bafana izabidlala neLesotho. Kokuthoma nje ngingakangena emidlalweni loya ngitsho ukuthi iWorld Cup elandelako le ingchema ze-Africa ezizabe zidlala lapho ziyokuba yi9 kanti ke zi-guaranteed lezo eziyi9 kungahle kube nekhonakalo ukuthi zibe l10 kuzeke ngokuthi lesesinye kuma playoffs sisebenza njani singahle sibe nenaga ezili10 kanti ke njengoba ziyi9 njalo ingchema kusho ukuthi ke ema groupini unumber 1 nguyodlulayo. South Africa idlala neLesotho nje dosa phambili ina 13 points emidlalo kumele siwuthumbe ngekani ukwenzela ukuthi sibeke igandelelo phezulu kweNigeria eyokudlala ngomgcibelo bese idlala nathi ngolosibili. Lokho ke kuzasibeka epheni enye into eyenza ukuthi kukatelele ukuthi ithumbe imidlalo yombili indaba yamaphuzu amathathu yakatebogo Mokoena esingazi ukuthi njengoba kuthiwa wadlaliswa suspended kungakamela adlale iFIFA izawathatha amaphuzu noma izokwenza njani sizwile ukuthi Benin neNigeria zibeka igandelelo phezulu kweFIFA ukuthi ithathe amagadango emehlweni omuntu kungabonala kumdlalo olula nasidlala neLesotho njengoba imidlalo emithathu edluleko yama qualifiers sithumbe kamnandi kodwa ke uHugo Broos uyazi ukuthi isiceme sakukameli sinyazwe kumele siwuthumbe umdlalo loyo. Engase ngikubuze kuwe ukuthi ubona kuzakukhamba njani namhlanje ngo6 ntambama neveke zako ngolosibili nasidlala neNigeria. Omunye umdlalo komkhulu umdlalo weWorld Cup yabentazana yerugby. Umdlalo loyo uzokuba mkhulu sidlala neFrance. Ngikutshiso yini abantazana bekhaya kusukela ngo2006 bayidlala iWorld Cup yabentazana yerugby kodwa nabakabe ukufika kuma quarter finals. Amahlandla amahlanu ngokulandelana baya kuWorld Cup baphuma kuma pool stages. Nje sidlulile sikuma quarter finals. Ngeze kwaba kuhle ukuthi bawuthumbe umdlalo bese siyakhamba siyokudlala ama semifinals na kungaba into ehle kakhulu. Imidlalo emibili ecakathekileko ngehlangothini lomSouth Africa kezemidlalo. Angazi ke ukuthi wena ucabangani ngemidlalo emibili le ungase nje ufake icomment yakho lapho enzasi sibone ukuthi wena uthini ngomdlalo weBafana Bafana uthini ngomdlalo wabentazana bekhaya baka Makhakula Ragwe. Ubhitjo ngendaba nelwazi lezemidlalo ngomvulo bekubengele 5